نداء الإسلام. نداء الإسلام برنامج ديني، نداء الإيمان والتوحيد والطاعة والحب والإخاء والحرية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Menjadi mga palanggungan hakam Islam insyaallah subhanahu wa taala in biya mga pangajian ta kanapanta ha waktu ini insyaallah subhanahu wa taala lumatun na kita pa surah Al-Qari'ah ang putag isa ayat ini katantan tungod papakaradyaan biya takato sin Allah subhanahu wa taala in Jumatu amanusia bang maabot na in paglunsin gumi bang unuin sipat sin pakaradyaan Jumaturoon muna ring haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah Yawma yakunun nasu kal farashil mabthus. Doon haon biya sa pantun pangasubo Rasul sallallahu alaihi wasallam simpagyanun al-Qari'ah. In Qari'ah pagyanun ngan siya sin adlaw kiyamat. Serta may tangyanan al-Qari'ah sabab doon hayaon amoy in tungod pa mga manusia doon haon datungan sila kubla nag-aarad iban buka iban sing kasakupan nila ing katantan Jumatu waktu yaon di nila kaingatan hibutang ing ginhawaran nila amoy in di nila mapangannal in mga pakaradyaan jato sambil jatuhan sinamun kakahinang nila ginhawaran nila pasal inya to katantan amuin halawm kubla in sila katantan biasa panto ni mano siya waktu yaon bang sila ini buhion na doon hayaon biasa panton amuin in sila bati daing hakatukan manjariin nahinang sabab hangkad sila nakabati pasal sinaon hiluhala di mato katoy kuno bang mo biya mga pangannalon
amoy in nakabati ka pasal imbati mo aun hiluhala, di mo kay ingatan bang unoy jimato, doon hayaon. At ini ikaw, halom kubla, halom damag, yaon nakatantan nimbiya mga pag-inu-inu ha, ginhawabaran mo, wayroon makabayta kay mo bang unoy jumato. Bihan. Sibo-sibo in mano siya kataan doon hawak to yan bang jumato in pagyanon al-qari'ah. In qari'ah, amon lang niya ini uno ini. Amin tibo sin amin jantong mo yaon. Bihan. Pasal sin amin kuba-kuba lang sin bahasa. Bihan. Kuba-kuba sin mano siya. Amin di niya kaingatan hibutang ingin hawabaran niya. Sabab hawak to yan to. Nawayroon natapukan si mano siya. Magoy, pakain magoy. Sumagawa hawak to inilong ta, in parkala, amoy in, bang tumawag na in, ini malaikat, amoy in, kaya pangandulan sin Allah subhanahu wa ta'ala magtawag hawak to yan, amo na Israfil. Dahil haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, suratul Qamar, patawalla anhum yawma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Doon hayaon in kaya pangandulan sin Allah subhanahu wa ta'ala magtawag haadlaw yaw na muna Israfil, amo na yung bakas pangadji tabihan, huyop, amoy in hikatu, amo na yung buhiun na yung manusia. Hawak to yaon, in doon hayaon, imano siya makabati na rin lomsin pakuburan nila, doon hayaon, na halawom buka, halawom kubla, halaw yun na yung katantan, halawom sin pangatayan nila, hangkan na ito yung kubak-kuba nila rin na yan ito magkukusugbihan, di nila kaingatan hibutang yung ginawaran nila. Manjariin sila ito mag-apas, humarap madto, paamuyin, suara kaya rungukan nila ito, amin tawag sin ini malaikat Israfil. At iniyamat to sila ito, humati bang unuin biya mga inipiyag tawakan ito. Abiyaon. Naman jari mano siya sipat sin Allah subhanahu wa ta'ala roon ha, suratul Qari'ah, yawma yakunun nasu kal farashil mabthus. Inlo paragbus sin mano siya doon haon gumawa dahil pakubulan nila katantan dahil pakandangan nila na inlo paragbus nila lang niya biya sila farash. In farash ini bang nabasa ta amoy in ini kwan dalirali pag iyanon. Aun saan bang magini long singkaywanan bang long niya magulan na gumawa in dalirali adto madtubihan magini libot-libot doon ha palitaan atawa long taha bihaon ha ilaw light nabihad to at iniyasipat doon ha ni mano siya amoy in sambil magdugtol sila bihan di nila ka sayuhan in mga yadto katan pasalin sila umapas mon pa amin ilaw yaon madto pa amin masawa sabab in mano siya doon hawak tumaunin ini adlaw kiamat nawayroon na insuka ini magkilo-kilo na ibansin bulan bihan damikyan inyaon katan bakkas sinamun pag ini kakitaan nila inamuin paghug si mga kabiton-bitonan deng hatasin langit ubos nagdurungan ibansin pagpuklasin ini budyaon deng halom sin lupa maignim pangka pag-ubos yaon magini tikbi manikbi na madtubihayan do sambil inyaon katantan mahinang siya amin matapong siya inyaon na imano siya beada sa pantun sinamoy in budyaon magdugtol bihan di niya makasayuhan bihan sampay lang niya maabot in waktu yaon amoy in makadugtol siya pag-us kalaksuhan ng kaywanan, malikad na isab siya, kagiikan na isab sing kaywanan, yan to na isabaw na isab maka, sampay lang niya magbangkat-bangkat na imano siya dahin doon bihan, amoy in, iniyaonin pagtulik, yaonin pagsilawak, yaonin katantan, sipat, amoy in lang niya, hiluak kagimano siya hawak to yan. Hiluhala, di nila kaingatan ni butang yung ginawabaran nila. Sumagawa, pagligad, ito na isab timindog, dumakan na isab, biyan hadjahad to, imbiya mga kahalan nila,
amo hindi nila kaingatanin tudyuhon nila bang sila harap pakay nang kanasipat sin ini amin ayat yaon yawma yakunun nasu kal farashil mabthus. Nariha amin ayat ha suratul Qamar damikyan biyata doon haon laong niya in sila bang dumakan madto pa amin nagtawag yaon khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajzasi ka'annahum jaradun muntashir. In sila yaon bihan amuin madto sila pa amuin piyagtawakan kanila sumakawa ipiyagtawakan kanila to di nila to kabayaan jumanto kanila sumakawa inyaon di nila kaingatan ini ginhawaran nila may taad to bihan to hinang nila magbangon dumakan humarap madto pag-ubos bihan ini yaonin buka yaonin ini pag ino-ino in katantan yaon halom sin kan nato in kuba-kuba nila ri humundong bihan na in pagguwa nila ring ha kakubul-kubulan nila bihan bialong niya sa pantun sila ang pandulo na in mga ini biya si mga magtatapsir in hangkan siyabot in dua piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala in jarade ini pagyanon lang niya ang pandulo amin ampan mataod yaon pasal sin taod sin manusia biya siya pantun sila biya ampan amin in ampan yaon biyan di daysab kaingatan bang hawnin tudyuhan sa sumakwa in sila to magurul mag-akad bihan nag-aakad sila katantan but in ampan bang siya amin mag-akad yan na manigid lumin ini langit sin banus nila bihad in sa pantun niya na pag-ubos doon hayaon in sila ito bialong niya amin dalirali yaon hangkan sipat biya dalirali pasal sinamin magdugtol sila bihan di nila kaingatanin mga yadto kataan wayron na sayo nila amin paglawakan nila sinamin pakain sila rumakan lumagmad to pa amin suwara yadto umapas pa amin nagtag kanila nabihat din sa pantun nila doon hayan hawak to yan naman jari in amin pakaradyan ini biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam di mulong niya biya di long niya kaingat mo silang pag-ianon qari'a ini di mo kaingatan bang uno sa doon mo na kaingatan bang jumato na amo na yung pagjatusin amuin pag ini guwa na si manusya dahil ha pakubulan nila dumakan madto pa amin lokal piyagtawakan kanila yaon na pag-ubos lang niya roon hayaon in kahalan si manusya yaonin bakkas sinamin buga katantan sa yaonin suara di nila na kaingatan bang uno yung paglakungkad sinini paghantak sin bituon deng hataasin langit harap maripa baba ini pag-ubos yaon ini suka iban simbulan yaon nagdini kikilo-kilo yaon isabin in bud yaon amoy in laungta amoy na pupusat magtumabihan magpugdan in bato iban bato magpugdan in basi iban basi bulawan in pilak in katantan amin matukas ito katan sampai wayroon na makapin matukas mahinang na siya in mga yaon katantan mahinang na siya bialong niya kapas bihan sampai mahinang na siya biya kapo-kapo yaon amun pagyanon lang niya habaan mansura wa takunul jibalu kal'ihnil manfus so mahinang dakuman atin niya makaan na maglupad-lupad naman to bihan na imano siya di siya makaatod paunahan hawak to si pagdakan nila to ang kanna tulungtod madtumari dugtol madtumari pasal sin di sila makaatod paunahan sin amuin katigid lumanlong tasin amuin waktu yadto naroon hayaon sampay sumampay sila amuin maabot na in waktu sin amin sumampay na sila makahundong na sila ha amin tiap-tiap hundungan nila ito naroon haon amo na yung tawag kahinapusan pa amin lokal yadto sumampay man sila madto amo na in langta amuin ini naphatul akhir amuin kahinapusan paghuyop sinsang kakala amo na yung paghisab na ini manusya hawak to yan nasa sumagawa in amin parkala langta
sin amin mano siya yato bang taurulo ning katantan kisa nila mga katawtay manghuran biya way roon maunuta hikasipat ta di majato halaw man sing gumiini sumakawa hawak to yan na di na yadto biya mga akon hikasipat ta impakaradyaan sing kabubukaan hawak to yaon asabi to suway na to halian ni mga pakaradyaan ini hari pa juma to amuyin insyaallah ta'ala, ibari iman katantan doon hayan, nari makasakop si mga pakaradyaan ini sabab unahon na sin Allah subhanahu wa ta'ala patayon. Nasa ayaw kita maniguro, in kata nag-iibadat lang tayo kita inina, di na makalamod habihad to. Subay rayaonin inamuin paghali tahakin hawabaranta, sabab di ta kaingatan inamuin pag-ianon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, aun doon in kahinapusan mo, kahinapusan marayaw atau kahinapusan mangi. Ang kanna amuin diaja kahantayin amal taha supaya amuin jumato kato bihan amun ain sarayaw-rayaw kahinapusan mugtuin napasing kita. Amin doon kita halawang pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala sayo kita bihan nanganganal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amod tuin piyang ngayo tadaran patuhan Rabbul Alamin habang mayan kita di makasud pa amuin mangi long tain kahinapusan sin kita bihan suway doon na diha marayaw na pag-ubos lang niya doon hayaon bang maabot na inya dukatan mapun na imano siya sampay long niya amin ginlupaan ini way roon kabutangan si mano siya ingkatan amuin bang siya timindog na doon hawak to yan malapat na gumiini sin siki si mano siya nagtitindog. Sabab biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aming ganta long niya hambok siki makatindog yaon na yadto aon na mano siya doon nagtitindog hawak to yun maana ni hari nakaw makahibal habi utangan mo bihan di nakaw makalag tanaman mo na roon na yaon maguno na mag ini timbang na sin amal singkatan yadto ubos na kita long ta amuin na pangadji tanaharo ka insura yadto sumagawa ini naguno sila nagsusuot im mga katan pakaradyaan ini naglalamod so abdun hay ni siya sabot na isab wa takunul jibalu kal ahnil manfush fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah na long niya mga sila amuin mabugat intimbangan nila hatin na miugat siya dahil habang tungaan hangkalugot na mga sila to marayaw na biya mga parasahan nila iban sila biya mga magrida na sila sinuno nila sinaming kiarihil kanila biya na sila pangadji ta nakaunat to hangkalugot sadya kaw nakapuklas dahil habang tungaan bihan nakasakat kaw pataas doon na yaon malaggo na ito pagsukur po Allah subhanahu wa ta'ala rakula nabiya diin na mga sila amo hindi nahisabon hawak to yan at tinari nabistaw ni amal nila manu ito yan na sila palom sinsulka amo at tuin subay apason sintiap-tiap pambuk deng kato taniyo yari nakita niyo halaw man simbolan Ramadan amo na ito dini in waktu hipag aamal na to sa taod-taod amal na pag-ubusin niya ubus ta sinamin bulan ini na ayaran ta inamuin amal na hinang tayad to amin di siya makuhila di siya karagdakan bihan gamayan ini dublihon ta in amal taha bukon bulan Ramadan hasupaya makaapas si pahala amin kalagguan dirhilan sin Allah subhanahu wa ta'ala haipon niya hawak to sin Ramadan hasupaya inamin pagyanon mabugat yan ito magsusupay bugat sabab doon hayaon bang hambok mano siya amoy hindi na siya hisabon labi dayaw sin tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala mahasil niya rito haadlaw gana-gana dahil sin amoy laong ta makaliw hadya hambok lukot bihan siya makapuas dahil aming kasigpitan nito kataan na amoy yan to nalaw niya siya fahuwa fi 'aishatir radiyah biya mga kabuhianan na bang ibadat kabuhianan nahalom siya biya kasannangan sa iban magrida na siya habihating kahalan sinamin tutungbasan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala
Naman jari long niya, doon na yun. Fa-amma man khaffat mawazinu, na isabiha, namun sumakat pa, isakat na patimbangan inamoy uno niya, in kitab niya, piyagsusulatan sinamal niya, ampa siya kiragdagan hambuk lugot, dahil habang tungaan niya, mapakpak siya pababa biha. Biyita doon haon, pa ummuhu hawiyah. In siya, muy madtulong niya kan ina niya. Ina niya roon hayan, pagtawagon hawiyah. Doon na inipiyasaro pa sin Allah subhanahu wa ta'ala, ina sintao narka katantan, inamun narka suran nila. Ina nila. Doon na iniwiya, sa pantun, biyata si mga magtatapsir, in biyalong na sin bata-bata, amuin bang siya, uno-uno na masakit dumatong kanya, magtangis siya, similawak siya, bang siya kulkulon na sin ina niya bihan, humundong na siya. Bihan. Na ini, in sumambot kaniya, amo na in narka hawiya pag iyan, na ini harka, narka bihan, amin hawiya yaun. Hati niya sambuton siya bihan, sa sumagawa in sumambot kaniya narka. Pag ubusin laum niya, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in laum sin narka hawiya pag iyanon, bihan, amo na ini ina si mga taunarka, laung niya, yahuna fiha sab'ina kharifa. Kapituan tahun in lugay nila rumagpak madto pabuli bulatak sinamun in narka yaon. Bihan. Naman jari amo ating gumulgul kanila. Biya sa pantun biya ina yaon, sa sumagawa kayo in gumulgul kanila hawak to yaon. Buko namin biya sin paggulgul sin ina bang nagaasang nagsasilawakin bata-bata paggulgul sin ina madtubihan umundong. Dumayaw na yung parasahan niya. Bukon inyaon parasahan in magbak kabaakan niya bihan. Sumakawa in kabaakan niya roon na amo na in paso. Ang paingkatan makasud mo palom sinini narka yaon longta o impaunahon bihan mag-akadiban sinduhol sikir dua. Ya'khuduna bin nawasi wal aqdam. Kawaon lang niya in putok-putok sinu niya un si mga malaikat, iban sinduhol sikin niya yon, ang pabalion magduwain tao, ang pahit ini tilo madtupa buli-bulatak yan to, nag-aaway in siki iban sin u harap pababa. Bihad to. Na'udhu billahi min dhalik. Mga kataw tayo manghuran, lanok masigpit. Iban makabuka landok. Habihating kahalan niya. Marapat mo hipang ini lang tabiya sa pantun, hipaningod sin Allah subhanahu wa ta'ala in amuin gulgol sin ina haanak niya, di hadun niya, amuin makananam para sa hanin anak. Pag ubos inyaon, in gumulgol kaniya bihan, mak kaniya, amunin narka yaon, mabaya sa ibandi, gulgulon na siya sin narka yaon. Kana naman niya na inamun bisa katantan sin narka. Dahing hawak to kasud niya yaon. Ilugay kapituan tahun. But ilugay niya lang niya. Sinamin itungan sing kitariha dun niya. Inlugay niya. Kapituan tahun. In amin lugay. Marapat mad to. Umumulkaw halom sing kapituan tahun yaon. Yato gikulkul sing kayo. Halom sina pinarka jahannam yaon dahil hatag na pasimpag sud niya na uno yung biyayta doon, uno yung sipat sinamin ina yaon namun long niya hawiya yaon narun hamiyah narka hamiyah in kayo niya doon na yan long niya lipatun maka kapituan kalipatan in paso sing kayo rihadunya. Amin puspuson mo na indungol mo yaon in pagpuspos mo si pagdungol mo yaon amo na yung paso niya di ka makasuok mga kilometro in layo niya di mo kasuokan pasal sim paso lipaton niya ito makakapituan.
Nasabab yadto in yaon katantan amoy ini dumagpak ngadto pa bulatak yadto katantan. Tunaw na in pamaranan niya katan, wayron na makapin. Bihan. Matunaw na sampay pa bukog niya madto katantan pa sumsum niya yadto. Sa sumagawa way nakamatay. Amo tim makabuka dito hadto. Way nakamatay yaw nagsisilawak nga hinang naabo. Napag-ubos yaon, pagdagpak madto pababa yadto, gantian na sa paisbako. Baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Gantian na mo long sinallahu ta'ala paisbako. Bihana supaya kana naman niya tuod in amuin sakit in bisa sinsiksa sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ubos biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam indakmul sin pais higanti amanusia bihan panahon 500 tahun in amuin ini lugay panahon natin na indakmul niya. Indakmul sin amin pais si manusia. Hasupaya kana naman niya tuod in siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ubos-ubos yan tumapupud magbing gantian ni sa biya na hadto sa lama-lama biya na hadto wayron na gantian ni sabab bang siya kakkal na halom sinarka yato biya to ning kahalan niya sa kaumul masa sabab dito hadto wayron na masa ingkatan biya to na inta usulka kakkal na halom sulka inta unarka kakkal na halom narka biya to na hadya inamun kahalan na ini katantan ini waktu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin nagdakwa pa siya uno yaon doon ha Makkah sampai pasal sinlasan niya mga kampung niya ba't mga kampung niya inamo di tumayma biha na amo na liyang na sin Allah subhanahu wa ta'ala in Rasul sallallahu alaihi wasallam laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hundungan na yung pag-uno mo kanila. Sabab lang niya, mga katantan hinang nila yan, na inyan, di na sila tumayma lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pamatugnin nudur. Takaran mo na inamin dumatong yun, sabab inyan hikmat na rin Allah subhanahu wa ta'ala inamin, pakaradyaan yan. Di na sila tumayma na sinamin panawag-tawag. Hikmatun balikatun, pama tugnin nudur. Biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga yan katantan, di na, bang dumatong lang in wakto yan, tumaon na in biya sinamin biyayta tan, amo na in paglonsing gumi, na dumatong kanila, di na sila, way na wakto nila magini najar. At way na wakto nila, sumukat pa Allah subhanahu wa ta'ala tabang, way na. Bihan. Aun siyan, mga kasigpitan, biya mga halaw diyaon, mag-ini, mag-alun, yung ko sa sakatan mo, mga sa sakatan, misandakula na biya mga lansayaw, magkugdanan si mga hangin makusog. Naon, waktu intaw, makapagnajar pa. Nung nirang isab kami ni, ya Allah, pasampayon mo pa kami pakigad, na mag-uno ako. Mag-ini, sarak ka ako, biya inintaod niya, ini katantaan. At awa magpuasa ako, laong ta. Pila-pila adlaw na. Bihan. Ngayad to nazar. Subay mo adto, hinangon bang ka sumampay na pa lokal. Uno-uno na yung piyag nazaran mo. Bihan. Nabiyayta ka to, inyaon katandi na magmumpaat. Hamang sila yaon. Nalawang sin Allah subhanahu wa ta'ala, dumatong dain waktu, bang amuin maaon na impagtawag. Tawagon na si magtatawag, di aksin Allah subhanahu wa ta'ala, amunain, malaikat, Israfil, amunain magtatawag. Nabang jumato na inyad to, amin tawag sin kahinapusan na hikaupat, na amunain jumato na imbiya simbiyay tayaon katantan. Naroon lang niya, in mga pakaradyaan nila yaon, amuin, ini, di nila na kaingatan hibutang ing ginhawaran nila bang masila harap pakain. At kanapiyang hiningod doon haon, biya lang niya sinamuin, ini dalirali yaon. Amo na yung dalirali. At niya, bang siya, sampay mga iwan niya, marugtol niya bihan.
Ang ka na magkapakpak, kakitaan mo bihan ng mga ilaw bang sila magpud bihan, magkapakpak bihan, sabab sin, matanak na yung pikpik sin kaywanan, mahulog na sila pababa, di na makasakat. Nabihad to India Tuhan, biyayta si mga magtatapsir, sampay lang niya, mapun sila, magbangkat imano siya ha, waktu yaon. Magbangkat sila, doon na yaon. Na, inya tuway na to panayo nila. Way na panayo. Way na misan makayan dito ay magmaap da kuman. Way na. Sabab maglawag sila sinamuin katanaman, sintiap-tiap pambuk din kanila waktu yan. Nabang mayan yan, turi jumatu kato tanyo. Wa na'udhu billahi min dhalik. Magpatelefon kita pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang man amuin, di pajatuhon hajaman ta in mga ini, piagbisarahan ta ini. Inyad tulong ta, balikan ko, di kita manjari maniguro misang kita nag-iibadat. Sabab na, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. In amal bistahon sin Allah ta'ala hakahinapusan sin pagbugto sin napasing kita. Ang kana subay tuod kita ri malawa, maligap dahil nga amuin panumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. But karna in bulan ini hipagmamahil, hipagbibiyak sa kato, maghinang sin pag-amal supay sambil mapuas na in waktu sin bulan ini na masi kita nag-aamal. Amin bang aun dapat napalabihon ta pa in taud sin magkahinang tahamin ini bulan mapuasin bulan ini. Kanalaw ko ini jackpot kita laung sin magbibisara eri kita habulan bihaon ini aun pianaog sin Allah subhanahu wa ta'ala rahmat ha mga bariman na ini laung ta adab ha mga sila amuin ini simusurang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amunain mga sila piag mahuli nila in amuin amal nila marayaw piang daakan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala hipagmahuli nila nain yan katantan pagkahipagmahuli bang abutan sing kamatay nila hawak tuyad to na di na sila makapagnadar, di na sila makapaminmin sabab iabutan na sila sin waktu, di na sila makabalik maripadunya. Naamoyad to insubay ini apasun na to ha kabuhi na to amin hasupaya di maluppas in amuin waktu rihil kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala but in waktu yan amunan in sarayaw-rayaw dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab in dunya ini paghinangan, pag-amalan in dunya lang niya mazra'atun lil akhirah. In dunya ini pagtatanuman sin kita lutuon pa adlaw akhirat. Biasa pantun in kita nagtanum bang kita nagamal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab na sambil biyabay ta doon haon in tasbita, in takbirta, in tahlilta, in katantan yaon katan patubuan sin Allah subhanahu wa ta'ala kahoy ridto adlaw akhirat. Amo in batukon sin tagdapukan niya bang siya sumampay na madtupa adlaw akhirat. Bihan. Na, amo yan. Naman jari, mga inikatan, mataod pa in, waktu tayo rihalawm sin dunya ini, nasubay ito, amin mumusunta marayaw in ginawawaranta. Pakug danunta madto pa amin pamiat sin pamuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabab in pamiat niya, undang hatuhan rabul alamin. Na inyaon katan, wayroon puklas sin amal ta. Kumugdan na sadya. Amo na yung pagyanon ko lang ko na, in amal yan, amo na in amal way kuhila. Amo na yung pagyanon amal salih. Hati niya, way runtod kuhila niya, nakaamo pasal sin aun singuranta, aun iurulta, aun iupihanta, amo na indaak sin Allah subhanahu wa ta'ala, indaak sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala misan gimanap sipyang daakan niya kato. Way, sabab liya lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, ri siya papanood surun si parkala. Impag-agama Allah Ta'ala naginang. Undang-undang siya naginang. Ingkatan sinihinangon halom, siya katanin naginang sinaturan. Biya na sinari ko, balikan ko. Isambil singkab tangan ta, hialup ta pa Allah Ta'ala, daing hatuhan rabul alamin. Hindo kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingkatan sinamuin lang ta, sasanglitan pa Allah subhanahu wa ta'ala, biya ba ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In alhamdulillah. In subhanallah, la ilaha illallah,
Allahu Akbar. Inyan katanding Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amod din sa sanglitan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi ada simpag ibadat. Ibadat sambahayang. Laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aytumuni usalli, sambahayang kamu biya sing kita niyo pag sambahayang ko. Paghaji, hudu anni manasikakum, kawa kamu sinaturan paghaji da hindi ka ako dong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Batin iniraing ha Allah subhanahu wa ta'ala. Nakadtoy kuno bangaon maghinang doon bukon dayng ha Rasul sallallahu alaihi wasallam impuunan. Bihan. Atawa aun hinang murugaing wala doon haon kaya may tazin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isiyo ba ay magdil pahala? Ingaton ta mga katawtay manghuran, bangkaw himinang dugaing deng hakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, maksiat dakula pa Allah Ta'ala. Sabab yung pag-ibadat harap pa Allah Ta'ala dahil kaniya impuunan kata. Sampay sing ginawawaran tayo impuunan dahil kaniya. Namuy kita harap kaniya na indatunganan sin manusia duara. Bang bukun harap madto pakarayawan, marikatan pakangian. Bang bukun surga, narka, duara. In makakuha deng ha surga, harap pa ng kakatan, kapit. Bihan. Namisan na nag-aamal. Sambil biyawita, doon si Rasul sallallahu alaihi wasallam, haadlaw akhirat lang niya, ipakita sin Allah subhanahu wa ta'ala, in lago sin tao. Long niya. Matambok in pamaranan, malaggo, bihan. Pag ubos bang siya pasakaton pataas sin timbangan, silago niya to, bang mo angan-anganon bihan simbaran mo kimita kaniya, laraki namin timbangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sumakawa, Allah ta'ala naginang sin timbangan niya. Pagsakat sin yadto, sin tauhihatin lago niya, di lang niya siya mugat misan biya simbugat sinan si pakpikpik simpikot. So imana ni way amal niya tay maun. Parahal di hadun niya ini iban pagkugkuyag, pagulak-ulak katantan bihan, iban pagbunyi-bunyi, bat amunaon sa raw amal na hinang nila. Harap pa Allah Ta'ala iban parasul niya. Sa sumakawa bukun hasara. Way kaya pangdaakan. Na imana ni way rumpahala. Sabab wala nakapangdakin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala niya nahinang, wala nahinang si mga kasahabatan niya, wala nahinang si mga tabi'in, wala nahinang si mga kaimam-imaman mapuas dahil kanila yadto. Napag-ubusa mo ning pagpuspusan launta ini hinangon sinta uyan sambil hipag gasto bukon sa kadalta ipaggasto roon na yan. Nasa mga yaon katan bukon lamuda akama. Sa sumakawaon naghihinang kaniya yung mga yan. Sa naghihinang kaniya yan, bukon dahil nga Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukon Rasul naghinang kaniya. Naman jari abutan na kita sin waktu, insyaallah ta'ala, na talusun na to na in pagsanlan na to. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله